Kulai sebun perlu saya sini yang sebuah HP sekarang channel WPS channel. Te lo pun nak kerja macam style ni saya ni. Kita mentang mulut cino. Mentayam. Dan gue keseng. Kapah bah. Kapah kinyam tendrai kasih benar. Kijupun long sisi nem kata belum kerpei. Yang atip bro pia tip hi ya kini bukan dia keseng kilang kijukot di ngam tak kamu beli dah dia kini khidmat em ngaku apa ni wira piru yang nyalilang ya yang ini pek dia kata kacaka ya kata kalimpung kanu gejing bun brio kanu gejing tenal kanu gejing hekmo kau penting tambah ngalajuan bun sien cek gini giseng kilang mo Kabelenggok bayangan marbeli. Kita kari gidon, gibelong nongwil gidon dah. Ngap perkeli le de, balik. Nanu kini, kumno kis ngutu ya tekan yang tendrai kipuai sini. Dari bang perkat per. Kanolem kedai nama apa? Kelapar akan ini yang tendrai sih. Nak terdau mak, entah aku apa ni big perlu. Ya kata kaseng kilang kalau kumno. Te minta ngan let ben iya pi bakum no ka sengkilang kalong kumno tak lumpung kia prepare you kia perform you kalong kumno tak performan ki tenat ni kumno kibun beliau ni kindiat ne kata ko ben iya pi te ya minta ngin le cita let's go solo ani wow kejeng blog page ni ya tang ni yang pan mi la blok ani jeng blok tekap dapoi kerpei bit ta jakal sengkilang de la rewor tap maka itu dia pasir ani pek ani pek iki bawan na jengai kon krek sini benar ada gestai ha ini gede bawa na jengai tuan krek sini mar kemlap si krek ni yang tahu ini kali tu dia mar kemat jeng blok apalat sia tak jeng blok 4 UI dia menu-menu ke jeng he tak blok tan sino tu keluar setai gue jual Item. Baik ya, tang kendiat la blok. Kadang jengai phan ni siapa kerpei kadang don sakumno kanu kilometer setiap katsan iya try kanu jeng sengong muja tak lek kawan ani yang beri blok belak ki perlok ni ko baik ha baik gitu dibalik lang matnya oh ngeliat banyak tu isya kan ya kadang kan ya kecaka kerpei kadang hap hapoka tersat sargil senggasi tersat sargil ni gila thong yang snow bah bat ni ai kublei di ketuk ketang siap pik pat mon dal apoy